ikaze kuri mwese twinjiye mu mwanya w'amakuru. Amakuru tugufitiye uyu munsi rero ni inkuru ibabaje cyane. Ni inkuru y'impanuka yabereye mu karere ka Rutsiro kuri uyu wa gatandatu tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Ni inkuru ivuga ko rero imodoka ebyiri zizwiho gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange zizwi nka kwasiteri zaje kuba zakora impanuka ziragongana. Imwe irenga umuhanda impanuka epfo mu ishyamba, indi iragenda iryamira umukingo haraguru igwa muri borudire. Amakuru avuga ko imodoka ebyiri zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zagonganiye mu karere ka Rutsiro, abagera kuri 14 barakomereka muri iyi mpanuka. Ibi byabereye mu murenge wa Kigeyo, akagari ka Nyagahinika, wa Nyarusuku. Akaba ari impanuka yabaye kuri iyi tariki ya 10 Gicurasi 2025 iba ku isaha ya saa 7 n'igice z'amanywa. Birumvikana ko ari kuwa gatandatu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CP Karekezi Twizere yatangarije itangazamakuru yuko Imana yakinze akaboko, nubwo izi mpanuka zari impanuka zikomeye cyane ariko nta watakarijemo ubuzima, ahubwo hakomeretse abantu 14, harimo 4 bakomeretse cyane, abandi 10 bakomereka byoroheje. Aba bakomeretse rero bakaba barahise bajyanwa ku bitaro kugira ngo bitabweho n'abaganga barebe ko barengera ubuzima bwabo. Umuvugizi wa polisi Twizere yakomeje ashishikariza abaturage cyane cyane abatwara imodoka cyangwa se ibinyabiziga, ariko by'umwihariko abatwara ibinyabiziga bitwara abantu benshi, yuko bajya mu muhanda bafite amakenga, bakumva ko bagomba gucunga umutekano w'abantu batwaye, ndetse nabo ubwabo bakumva yuko bagomba kuringaniza umuvuduko, bakubahiriza amategeko yose muri rusange kugira ngo impanuka zikomeze kugenda zirindwa. Ngayo nguko rero, reka inkuru tuyigarukiriza ahangaha, twifuriza abakomeretse bose yuko Imana yakwivanga mu byabo bagakira bagasubira mu rugo. Turabashimiye mwese kuba mwafashe umwanya wanyu mukabana natwe mu makuru n'ibiganiro tugiye kujya tubagezaho. Birumvikana ko nabashishikariza gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru yacu. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka hano kuri Hot News TV.